pe mentang ngadon hakani gumadan baplo jeseng plasang ladu arf nutring kakut minin kasi pi kajing jon jeng upai ba hakaski bakut nin kasi isya ba kamijram mekla jengi kadang kam sai tonu prim prim Jesus Christ omtang hap omekla ngai pawat kari India jengi kadang kam yo Jesus Christ rasa long kadang lawan siri blossom hapo asin hapo kadang jaka hatan madan kur kalang rebe compare bat kabamun kasi kamut kani palawai kiwan kibu mal ki kwa ban mat ya ki kamba na Jesus Christ budi no penim jengi dena kata kata kan om tangsor wana dong kendong kiwan ban yuk jat hapo hande po Bhoirymbong dengai ba ki kamba palale do Apostle Ankit yak kiba mala kiba kambi isu kmat ola pungkot wadi kiba mya long ya churo ola pia kare de kamba bo ble pdi ki don kam sya yak kamba ki berkel sokon hakri ki simunta lamar ki im hakri ka percay hakri ki simunta kuba kakting ble ka ong yai ki start bomb start lamar ki si basniu agata ni don kam yo nong pelim jingi hakri im jingi ka parsi lamar kata mi kai ka pelajar menin kasi la sedap ibnu madan barok koi hakasni bekut la sedap ibnu madan ladap dut om tangsor wana nong kendong tangan yukyat hane po Bhoirymbong kanede ke khade ka snamit mai udon sacrifice pan ai mungsim nagamta kibiu kiban yo ya ke jingpnim khamtam le ibla mat hakata ke jingjingjat lane ta ke jingtim dena kata kadau ngadon hole pan kren pan pdi ke jinsya ki kamba ui mar jisu we kamba lada pingai pinyo ke kamba den pe jingki kiban yo ya kata ke jingkot lade kimyo ya kata kamba ndei haba piwan hagni ke jaka ka opkion kata ka mekhia revival healing gidan kam banwan lag jingai om suan dan sepej kemoban pej yiki rock concert kembalong hapo madan kur kalang katu kejuman dan pej rock concert kalau kawan tak musim teng gidan ki plalong ki badan hakoi kalinti jaga jiat juki re habang wan nde ire bu shwa ke jingdoi shwa bang ro hunu jika ban yo ere ke jingpin khia re ban shwan kan den ke jimut kata kamben jimun to ire habidi bat unong penim Jesus Christ na kata pi sai sisin i bala kumkini ki kamba kin wanbyang hapo kan ke jila ke jingi la try ki wei ki jila ji ri indiaro ke se i baka mekhya sha kamugong mekhya is a Christian seed kadisha kajila Christian barong i ba munin ke si la pensakhi ade hulu snamit mai ba la pensakhi la sakhi shisha baka de shisha kajing plang yang kita ba ya ta Jesus Christ na nitip kamong ka timble kasni ki jan nama ta long kita pengkre long pengkre baka jiwan try ka jan nitip lamo kasni ka por bon wan ka timble yang ga dabe tu un sawan kendit hakapor kumnong tu na kata kum ki bangai ki bai how Christ Jesus ni don kam sha pan pengkre na kamta ka jingi kumagi kai beja Apostle Ankit udah beli lapan set dah beli. Nak kata abang le ini jika beli yang tak kambah kecuali. Om dia itu apa nak kawan lagi pada pemain selang lagi. Mulai mesti ibiang di kambah jadi hakui pat kijila jengkeri India kau beli sibun. Thank you, Mama. Oh, Oh, padi.